Lawan ayam bayi ya disuntik yuk. Terpenting. Mana nyari lelengan yuk. Yam. Pokok nama ente ulah daek suntiknya. Zaman keluar mah aduh segala jelema keur cager. Disuntik vaksin. Ya Allah ya Robi. Kemana deui? Gara-gara disuntik Pak RW yuk. Terus aing jadi nyari. Aduh. Mana nih? Rokok-rokok aja nih. Ke warung lah, nyeri. Ayolah kaduhung, aduh. Ada ping-ping lah, ayo mah. Ayo kita hari kan buat. Sabar atuh sih teh. Asyik nih, tengah muka nanya. Ayo mulai sih. Mulai mentang-mentang. Oh, tertarik dalam lihat lah. Ayo perlu panurang teh. Ya, di buru Perusahaan dicingkeun. Nah, itu diburukeun apa? masuk buru-buru kan tadi orang teh yuk. Oh, iya itu diburukeun. Goblok. Bedanya. Juga pelanggan koskin. Asyik nggak guru tuh kai. Lain ke mana? Ayo mau lihat naon? Lain lain. Hah? Lain ke mana? Ayo ke diburu deh. Naon deh? Ayo kan ingat anak kita yuk. Oh, naon deh. Baru Naon ya. Ya ke dalam ya. Maksudnya saya ke dalam. Karena penting masih aktif kan. Naon ya. Iya Pak RW. Oh, dam tuh. Lain Pak, tapi jangan ubah itu mana? Ayo buru-buru. Dan buru-buru pengen ayo tadi. Oh, ada ya ke gawean. Lumayan teh goblok. Geus dulu. Sabar dong. Masih gan momen. Udah di kemarin emang kaunya ka urang. Bentar buru-buru. Ya, amru Pak RW. Ah. Gawean tuh mah bener. Oh, iya ke gawean. Doa Pak RW sih ya. Sabar atuh saya tidak ke gawean. Geus bener salapan. Awas sapun jeuleum we ku aing. Tadi aing dikumpah ku aing eta. Ngagrutu wae jelema kagong aing mah. Mawana aing zaman eueuh ayeuna. Yo meta diburu-buru set teh. Aduh. Udah sabar. Kayak Pak RW. Ngopelan ya. Iya Pak RW, alhamdulillah. Itu emosi geus naik tadi. Biasa jiwa muda mah suka gitulah. Kurang di tadi Pak RW. Orang mana sih Pak RW? Jauh orang lembur lah. Pantes Belajar be. Oh, untuk maksudnya kesopan udah langkah dia. Oh, sabaran be geus Oh, untung lah. aya Pak RW, tadi menunggu Pak RW beda cerita eta budak. Iya ulah atuh. Ana mah negara hukum Ah, Pak. siap Pak RW, alhamdulillah nggak Pak RW itu. Itu kemarin kumaha? Saya kabar can. Naon teh Pak RW? Oh, vaksin. Oh, baru pada teangan kemarin teka timu. Jadi kieu Pak RW. Kurang Sabarnya. Oh, siap Pak Sabar, RW. sabar. Untungna ya Pak RW beta kamari. Bangges yo. Tuh, geus tuh. Wah, motor. Pak RW, aya hamburannya, jojong be nya. nya. Kurang geus. Pak RW ulah lu campur yang kali Oh, tenang bae, tenang. Ah. Geus, ja. Bayar atuh sia teh. Bang, cek baik, bayaran sia. Pak RW bisa kita ada, mau beda cerita sia. Jaga. Weh, ngempos dia mah trai. Jaga sia. Ai dari video. Boleh. Mali warung. Boleh. Bi. Mali bi. Budak. Halo, Pak RW. Kebetulan. Boleh, mana bae. Kenal Pak RW? Hah? Keur ngopi Pak RW. Dikit. Ngopi. Hah? Keur ngopi. Kopi. Hmm. Lalu gue beli gitu. Kadang sen naik nomor. Kopi, dong Pak RW. Teh, kopi teh 2. Kopi. Naon teh teh. Atau panjal mana digerokeun heula. Pak RW. Naon? Bengkak ku baru. Iya. Halo. Lebay. Pokoknya nama ieu Pak RW, ieu moal ngarti boleh mah ieu. Pemajikan ieu nyeri ieu.
Ngomong ngadat pemajikan uleh jadi jelekeun be. Oh, nggak sengaja lah. Ya tahu uleh kan Oleh DB nya. iya bengkak kumaha urusana ieu. Gampang kayak oleh. Hah? Kopi lah ngopinya. Iya. Bukan kan belinya tengguan. Oh, kemana Pak we? Ah itulah sekedang tengguan. Ngopi kita kopi datang ya. Jangan rokok. Oh, kayak pera nu mayar kopi mah jeung rokok. Filter. Filternya. Oh, filter sabungkus. Ada. Enggak ada terus. Dong. Nih, kawan sia. Aing motor aing. Gua motor di mana? Iya. Wah, kebenaran. Ayo, aing cerita gedeng. Entah. Udah ayo. Ayo di sebalik. Iya. Siya ngomong lah ka aing anu sana naon. Coba ewe lari sia. Iya, kunaon? Saya punya anak. Sana naon? Ulah nyetim di dia. Kunaon Bang? Kenapa aing bocor ulah nyetim di dia? Di sana naon sia we. Hei, gas. Kunaon saya di dia masih aing aing seru paling betul aing pan dia. Sia naon Bang di dia Bang? Gas. Sia ngomong di kumaha sia? Aing teh bukan salah, Sia kenapa batur? Pan dieu bae dikumahkeun sia teh. Hei, awas ya, Gus ya. Wah, hei. Dong. Akurat. Kalau bewok doang teman-teman kalau Pakistan nih. Lu ngomong dia. Antenya naon? Hei, Gus ngomong dia. Gerak. Ya, siapa tuh aing tinggi. Awas ya, Mak. Dikumahkeun salah, dia teh minta buru-buru sia. Aing si kumbah me malah ambok, malah bakal dia babaturana. Aing lamun aing. Mau tuh dia babaturan mah ku yang dihajar ku aing. Ngahargaan udah marena customer. Masuk ngewa yang teh. Aduh, mantap. Walaupun kopi gitu. Boh, lembur, rehe amatnya. Mentang-mentang matas diparaksin, malah rodar meren, budak. Aing kayak masih adil bae apa nya? Oh nah, ame aya batur bae ngopi gitu, suganya nama aya. Beneran? Ngopi. Dia, saya burut. Lain doi, si mau cekal ih. Mantas kieu sia. Hei, bugusan. Mantas divaksin aing ieu. Geus gerak kadi heula. Aing ceritakeun ya. Waduh, ibarat ya doi. Mau aing kieu bae mantas divaksin. Tuh aing mah teu del. Tanya geus. Aduh, ieu tuh. Ulang bae. Lu cekal ih. Waduh, emang protesnya ke bidana ieu ka MW aing mah yeun. Emang sia nginum naon tadina sanggeus vaksin. Teu nginum naon aing dulu. Tapi ya betul. Pamajikan aing resep. Tadina 5 menit aing main. Jadi 3 jam. Bae. Lu bener sia Del. Bener aing mah no. 3 jam kitu. 3 jam. Aya atuh pamajikan karunya belum Del. Malah resepen. Itu main hayang Del. Aduh, tapi izin dong tibeurang kibai mah. Oh si Del. Tapi saya kudu make naon ke kitu teh halangan. Aing make celana ge 3 lapis ya. Edan dah. Coba aing cek heula Del. Ih, ulah ih. Wah, tuh. Si jeruk makan jeruk mah minum obat Del. Obat naon aing mah teh divaksin doang busan kieu. Coba barudak kitu teh nya. Coba cukup rentek telepon ke di hareuh weuh ieu. Budak lagi aing kamarna boa. Isin aing kieu mah ih. Lah, Del. Sia mah loba teh minum jakba. Ya. Iya, Mah. Anak udah tidur nih, cepat masuk sini. Iya. Ai, sebenarnya kode ojek ada aing. Berarti lamun kitu mah yeuh. Lu bae segede bae deh. Tapi kan yang izin. Sah, aingnya kasih aja lah. Aing kopi ku itu. Bawa bisa itu balik lah. Ya. Udah aing saku dulu sama cik. Buka jendela selesai. Ya. Nuhun Delnya. Oke sih. Assalamualaikum. Salam. Aing. Gara-gara si Adel. Jadi atuh aing. Kudu baliknya sieun yuk. Aduh, Del. Aya bae mah aneh sama jelek aja. Masuk divaksin. Yeuna hudang.
Udah mau obat tau budak ya. Kadang gua yang diintip ya. Naik kereta vaksin, yuk vaksin. Wih, Si Dodo kebenaran, Dok. kunaon marah-marah bae. Kopi ulah, gedung. Ayo mangga sok. Ente emang aya naon marah-marah bae yo. Urang di Manggarai naik kereta. Hmm. Aing di kandiran ikan dur aing, Dok. Di PKD teh manggil, "Mas ke sini dulu." Cina ajak manehna teh nya. Aing habek cai teh. "Mas udah divaksin belum?" Ning, Cai atuh teh. ulah kenceng-kenceng ngobrolna. Aing kesel, Dok. Nikahan dulu aing teh datang. Ning emang divaksin kamari yo. Aing siang, geus. Geus pun coba baca ke aing Yo. sia haram jana. Kes jalan mau divaksin yo. Download ta aplikasi aja Peduli Lindungi ta. Mana di Yo, mana? teu. HP aing Huawei bisa tuh, Dok. Bisa dulu nggak enggak ieu pakai Xiaomi. Oh, Xiaomi Mega Pro. Oh. Itu iya dalam motor sinyal itu. Siapa mau paketan? Pokoknya Oh, intinya amun urang geus download ieu, urang bisa ka mana-mana. Tah, engke pan aya barcode ta. Urang asup ieu barcode ku urang. Tet, engke cek di sana. Teng. Jok eta urang berhasil makana sia kudu divaksin. Zaman ayeuna mah. Berarti amun divaksin ka mana aing kiwari, Dok? Ayeuna sareng vaksin timuan Pak RW. Ka PRW bae nyamun vaksinnya. Tapi kedeung ieu, dung. Si Adel kamar si vaksin. Heeh. Udang bae na yuk. Naon sia? Enggak cueng. Si udah yuk tuh si vaksin. Iya. Oh. Ayeuna. Nyana ukur main dung. Cek nyana tadi ngobrol yuk. Biasana 5 menit. 3 jam dung. Mantep amat deh. Ayo ka ditu. Si ieu mah. Aing kumaha hidup. Ayo lu bae. Urang gitu. Itu kan mereka PRW mah ke gampang. Ieu urang mah diadus, masih 2 kali aja. Ayo tidur. Lihat aja biku. Duh, mandu ulah gandeng. Biasa dung. Gandeng gila. Banyak anak dung. Masih ada di Yuk, pada jasa kan? Wih, lain begitu. Coba gua pemasikan dong. sudah amat sih. Ya sudah tuh. Ih, kering gila. Karena haon ta budaknya. Ronda apa terintip ya? Saudara penimah jelema ronda. Ah, ngintip yang salah ya. Betul ya. Kering gila. Kering gila. Karena habisnya duduk. Ini dulu. Karena Weh, nah, Gantian gelas kering. tak aing pan RW na sih cering naon. Panggung aing ieu. RW ku kieu. Bagus bagus. Oh, jadi ayo terus berkening. Ada permainannya mantap. El, sang terus Del. Tilu ajar terus. Buset si Adel. Apa ngapa anak batur tuh Del? Buset. Emang dari pentas ya ilmu na ieu ku RW. Dok. Dung. Hei, gantian mal ieu. Dung. Dok. Ih. Kemarahan ibu dak. Ah, bodo amat. Aing puas malam ini. Kan si Adel ieu. Waduh, kemana ya si Adel? Mantap bener. Naon sih Dok? Ih, cicing Dok ih. Keur seru ya Dok, sih Dok ih. Seru kunaon? Suara si Adel ya. Ada yuk urang. Ya udah kenahan mere. Jangan kerik Del, Del. Sager, Eta vaksin kumaha teh? sager lah. Jangan kerik tadi kan dia tah. Juga dia ngumpul di dinya nya. Erang besoknya Kemana? itu perlu kan? Mau mobil lah. Mana anda ketemu PRT lah sekedapnya. Oh, ada, pare. Turunnya Del. Kamu ngajakin pangkawakannya. Oh, PRW-nya. Assalamualaikum.
dengan jangkrik kok di jendela imah aing Pak RW. Ih, hayah bae Pak RW lah. Set. Sisi lu turun makan. Ya. Aing di mana aing? Si bapak kalah tuh itu. Aing lagi itu. Nanti tadi